Le hangesi alupe fiu kumisi ane mafua onesi utaka otu ula isuva lapae uhila fakalava ahi fafua ke fakahaele si ipele omala ekula Kora tua pe mua ke kau kafe mo matua tang FInau lotong koe pa mo kamata tau polo kalama ko le pe mua mo ngai telefon to ke to hono me atatang longo a kai ai pe ke whakalongolongo pe ka Paula va ko ha o telefoni kai ke lava ke toi toloi ko le pe mua ke me akitu au lahi au pito pe ngai matapa pe mo e fafale tolo o fai ai telefoni ke ua tene mau i mamalu e polo kalama. Pea mo e toi kore pe taha taimi ko whai aha lea, pea mo i ngahi ko ngā mahu inga o e maalari o e pongpongini, ko kore pe tau whanongo, tau whakapapa i ngahi lea o kwhai, ke ai hanko longo a, ko mo onia ko maa whanahe ka ke ta ofiha ataha, ka ko kore pe ke tau he molu malu, ko hiko tau mua o e pongpongini. Le volotolu, whanau ako le volotolu, ko le atpe mua, to ene tau minite hongo fulu. Level 3 students, once you are ready, please come to your seats. I also ask our invited guests, parents, friends, please come in by 10 sharp. When our guest of honor arrives, we will certainly start with the program. I also ask for your support and understanding to turn off your cell phones. And if it's you have a very important phone call, please may I ask that you leave the floor. We have big verandas outside to complete your phone call. And I also ask for your respect when there are speeches delivered. We ask for your silence and your support to respect and keep the importance of the morning. Oh
Kau ngā toi pe mua ke whānau a koe le walo tolu, ka taki o mō māu pe me tua, ka taki mai lewa ko mō ngahi no puanga, ko rea lewa ke whānau le walo whā, e he mō ko taha ko kune escort mai koe ki loto, ke mō kango ke kau whai ako, no whai mano whotutu mō tolu, ke tau māu pe ko ngahi kumawi pe tau tai.
mua kon fa mole. Ka ka fe be ke ma tua me FInau. Ka kata ki mua ki olunga ke tau tari ai tau fa lang langi ka ko tanga tai ka nari. Ko ni ko ni au mai pa ne. Me hu mai ki loto. Live stream Broadcom FM broadcasting ki o au foki pare ko ia ai abia ko sato so se vo abia ko business ni ai sa skalo de gai fa si mo afi fa lang ngin ko to tamai ko son patita pa ni katnali ma mi so pe thank you very Tonga much. Moimoi O me ai fa leva kilalo ka ko tau kamata te tau kamata mai akileva e fononga mai ai level of fa o apiako pati tau toki hoko atu ai pe ke formality of the graduation. Ko mau pe music mengahi mea ko ia pe a kamata mai deva. Ia tatari o ripoti ko ia fatau fa e pure ango isna le FInau ia ko e whanau ako le wa e vai e lau tau longa puka na foi item pe a uile wa e toi whamone ako le wolo tolu he kake ki toi whamone ako le wolo wha vai le a me matapo le wahi ia vai le wahi wa wanga mahi mea pe e whanau ako ko kunau osi i tau ni pe kua graduate song vai le wa mo whanki ko ia kwa foi le soni pe pe heke ngahi Ko le volo fa Pare ini makehe. fale tolu o le ilani afu o FInau mai e si o sefa atu afu ko ni tangata iki. Wa ko ia e son batita pa ni kadna mafi. A kata Kakala a hovelo Ia toki. FInau mai e Kakala ki te au Sana Koe ni ki kui. bisope. Tasi se Tonga Moimoi. Mele vau Kakala Kakala. tua one mai le tau sisi pala whaingataa FInau mai e pen tau sisi whaingataa ko ne tangata iki. Viliami kau fusi whaiva o FInau mai e au lola FInau ko hono mehitanga. Suliana ainise una loto ki muri Roberta FInau mai e felicita FInau ko ene kui tapo motolo. Cecilia tafolosa fifita FInau mai e pensimani fifita ko ene tangata iki. Maria ngatui futuna Filimone FInau mai e atelaite Filimone ko ene fine eiki. Lineti tualau pakauta kau fusi FInau mai e Paula Berg ko ene tangata eiki. Ilaisane kalala Latu FInau mai e feofaaki Latu ko ene fine eiki. Viliami paletua laui FInau mai e Mariana laui ko ne fine eiki. Aloisio Leone FInau mai e Sabelina Leone ko ne fine eiki. Lovely ofa falearea lo a manu FInau mai e kolisiano lo a manu ko ni tangata eiki. Mariana Carrie Maria Losalio lo peti FInau mai ni tangata eiki. David Foakilau mafua FInau mai e afua lo fine nganofo ko di fae tangata.
Mafoa ayata uluaki namoa melenaite e manukia, whawhiao mai e Tracy manukia kono mehiktanga. E Niketi, o kusi matakayongo, whawhiao mai e Seini matakayongo ko ne fine eiki. Casey Rosemary moataane, whawhiao mai e neomai moataane ko e ne kui whewhine. Ahinoame Elaina Mohulamu, whawhiao mai e Piritati Mohulamu, koe ne tangata eiki. Meleane hola ki alupe o Nesi, whawhiao mai e Sion Tupou o Nesi, koe ne tangata eiki. Victoria Piula o Ngosia, whawhiao mai e Sausni me tolu o Ngosia, ko si ono ki tuonga ane. Maria Sosefo Hepsi Papasi, whawhiao mai e Luna Lilo Pasi ko ne fine eiki. Maata Manuna Tahitua, whawhiao mai e Tohi Koula Tahitua ko si ene whae tangata. Lucila Visilia Tapueluelu, whawhiao mai e Nola Puta, o toko ua o ene fine eiki. Ana manatu ofa ki levega tawelangi, whawhiao mai e siwa tawelangi, kohono ki tuonga ane. Alilia vea taweri, whawhiao mai e solo taweri, koe ni tangata eiki. Patrice manava ofa alta mersa taufa, whawhiao mai e Paula taufa, koe ni tangata eiki. Elisabeti Anselina Taufui, whawhiao mai e tupo FInau ko ne fine eiki. Taumafa Andy Toko, whawhiao mai e Salome Toko ko ne fine eiki. Toa fili moe unga tu vailala, whawhiao mai a he e angelo. Elizabeth Birdwood tukuafu, whawhiao mai a e mele alai lupe huakau ko hono tau ketepe. Lile tu i kerenga mai tulia, whawhiao mai a e hau whakitau tulia ko ni tangata eiki. Nightingale paea he lotu i nanga tu tone, whawhiao mai e si taisa tu tone koe ne fine eiki. Josefina Lili May Iman Vaya, whawhiao mai e te vita Vaya koe ne tangata eiki. Fololeni Nightingale Vaihu, whawhiao mai e Inoke Vaihu koe ne tangata eiki. Si Osipina Vailea, whawhiao mai e Melepua Vailea, ko ne fine eiki. Ilaisane FInau Vave, whawhiao mai e Olivia Vave, ko ne fine eiki. Jessica Sekolatia Vea, whawhiao mai e Toma Vea, ko ne tangata eiki. O si lewa ko binasi Andrina Seilani Vetekina, whawhiao mai e Seilati Vetekina ko ne fine eiki. Wamaloa tuka whaiako peheke he levolo wha, ko lava mai e tau hung mai ki lotoni, ka tau hoko atu lewa ki he e tau polo kalama. Tapu mo e awhio a e toka i maananga, i he wau mahu inga o e aho koe ni, ka koe tau maalari i hono whakailonga i e whakaosiako, o e whaaki tohi whakamoni ako, a e whanau ko nau whakakato e ako i apiak whakapisnis ko sangat Sosefo. O ku kau whoki he maalari i whaaki tohi whakamoni ako o e aho ni, e kau ako he polo kalama o e hala ki e measi.
Tapu mo ni afio ko la tupu au o tutonga I no I kuangani. Tapu mo lot whanua mo hau e ko whanua. Mo ngahi ha o whaau whaki I pangai o whanua mo lotu. Tapu mo amenani ka tinali soane patita pai ni mafi mo ha ataula eiki. Tapu ke tali kita ako potungawe ako katolika soane wahe pehe ki whakatapu kia toke tā o peti pulotu ko e pule o e TNQAP. Tapu ke kawhakawhe kotoa mo tau kainga kotoa pe mo mea heni he aho koe ni. Tapu ka te ki mo tolu mātu a tau hi whanau. Tapu mo ki mo tolu kotoa mo mea mai he o pe me he ngai whanua muri pe a pehe ki tongani. Whakatapu makehe mo I whakaapa-apa ka te ki mo tolu a kawhine mui mo I talavou o kuhingai e tau maalali o I pongpongini. Katapu ke kau tamai o eiki mo I kau nanga o I polokalama hala ki e measi. Katoa ki sa o sefo, whakaata mai mua e kau nangani ken whakatau kege ahoni mohono polokalama mahu inga. O ku te whakakaunga tāmaki ko e sea e poate o I apiaksanga so sefo, pa koe whine motuani o ku ne tokoni atu pe e whankita whaaki iki pe ki he apiako. Ka iai halea e mahehei, pia whakamole I ange mua ki tani. Te tau kamata aki ai lotu kamata, pia kuatu hena e whakawhi ki a pātele mateo ki walu, tau he palaokia o hui hifo, ke ne hapai hake ai lotu kamata o e tau katoanga whaki tohi whakamoniako, mo I whakaosiako o I aho koe ni. Ke tau lotu, e wā whanatamai mo alo, mo lau maaria maa oni. Dua maa whimafi. O tatau mo hae mau honga ia. Ka mau whawhetai ai ki ho a whio. I he tāpua ki kotoa pē ko ke whakaata. E mau si inasi ai. Ko ho kakai o FInau. Mau whawhetai tamai o toa. Wia ko ho hoi fua. Whao whake mau tolu he mawhoa ai ata he pongpong I whawhoa whakoen. Whai sa mau tāpua ki. Pia mau tau whetoko. Me ngāhi nau whakatoa. Me whakakakato. Ia mau ātakai pa mo mau ngai loto whale. Mau whanonga ki ho wholofola mo ui. Pia mau tau whetoko me ori ta top tapo eukari siang. Tokoni ka teki mau tolu. Whahoko beso mau whatongia ki hea Fiona, pia mo mau kau ngā whanonga. Papatai tamai o toa ku kei la koi whiepe, ana āwhi Fiona, tāma ka tupo wano. Kau maana nas pau tuku aho, pamohona whare. Mau whawhetai tamai o toa, lau maali e lelei pē, whawhi whalanglangi o aho koen, amenani soane patita paini ka tenali mafi. Kau mai haue ki whakawhe. Ionga meri e pē tamai o toa, e lawe mono e kau tamai o eki. Hoko ke kau taki loto, ho mau ngahi whunga waka. Ionga melie, ai tāpua ki makehe, na ke whakakoloa ke pataloni, o iako totoko. Tai o sisa tonga mani ue, prinsesi Latu fuibeka tu waho. Mau fia, mea heni, tangata eiki, Vika seniale, kamoe kau pātere, kau mai, kau tahine tau po o. Mea heni pa moe whonga kau hoi ki whakawhe, whalangilangi.
E nau whakalang langi ai ngā au e mā onga ai a whiana. O whawhita, whaki, kua ke whai, i apia koni, whawhau mai he pule a kō kau mai whānau wako. Ai poate, kau mai, si ngāhi mātua tauhi whānau, o kun mau i heni hono katoa, e mau whakamooni, i he tāpua ki pa moe ofa, whaki tō matakakano ai a Fiona, mea ofa, koe ilo pa moe poto, io ai whakapoto poto, e kau e lau maaria e a Fiona, i he onga mo oi, ka umai whai whanong ako, ai whanau a koni, pa moe kau whai ako, i he tāo whakaako, wāwhe uafolo mātolu. Mau whi whia, e mau whawhetai, o ia koe kau mai a kau korista toko. Kai ke ngā tai, o ku kau mai pa moe eiki Palemia, pa moe puleanga o Tonga. E kau puleako, pa moe whānau ako, kau tare ki tāko, i hano pātolo aki, aho ngā we, ia mau apia koni. O ia ta mai o tua, o mau lawe i kotoa be, e mau nofo whakaanau a ki ho a fio, whakaanau a ki he poto pa mo e whakapoto poto, whakaanau a ki he mo'ni, whakaanau a ki he halawhanonga pa mo e mo'wi, nā ke tō si tohi a ta mai o tua i ho mau mafu, e tohi a i ho mau loto. Koe uhinga i au, kai ke tuku ai, kai ke tuka. A ho whekumi mai ka te ki mau tolo. Me ke whai whanonga mo ki mau tolo, whahino hino, ho mau alunga i he maamani kohen. Koe ia ko mau kore ai ki ho awhio. O ia ka katoa, oi aho kohen. Ke mau kau katoa bei, hane whakamoone. Ai tataki, pa mo e whakamama ko ke whai. Lawe monu ai, ai tangatai whanua pa mo e FInau whanua. Lelei, o mau whanua o FInau Tonga, i apiako ko sangato Sofele whakapisnesi. Toko ho lau maari e. Lau maari e maa oni koena e nofo. I he siasi me he kamata anga. Piane toko ni hene ngau e whakamissiona mo ngau e whaevangelio. Me a umai ke malai o ia ko. Ke a whio hea mau loto ngā. Whakamaa whana i ke mau tōru. Io da mai o toa. O si kamata meli e pē. Whakamaa whana i kamata e. Polo kalama. Maalari o aha koeni. E mau mamata atu ki he fofonga o e tamai. Fofonga o e whae. Fofonga o e whaameri ma ngahi loto whare. Nau taki mai mo whawhi au mai. Ngahi konga koula o e apia koni. Manai ke whaka osi. E whakailonga i makehe, ai nau ngā wei ho nau taleni ti, e tau wāwhe ua tolu. Io, tōko e maa whana pa mo e whia ko ia. I nasi ai, ki mau tolu ni hono katoa, pa mo e whatongia o e ahoni, mo ki nau tolu katoa bea ku nau mea mai. E kātoa ka mahu inga o e aho koheni, e mau lawe manu bei ho tāpua ki pa mo ho o wha maa bea mo ho tataki, e wāwha e tamai mo alo, Belau Maria ma oni. Amen. E tau lotu whawhetai e lotu lelei ko tau mau tāpua ka he pongpongi ni. Thank you very much, Father Mateo. Katoa ki Sofele, tuku mua ke whei atu e ilaise o tuafi, ko te konsea o PTA o e apiako ki he tau koe ni, e lea talitali, mo e haka i langi tau. Oi ahoni. I now invite Mrs. Elise Ohuafi, Deputy Chair of the PTA of the college, to give a welcome speech for the morning. Elise Ohuafi. Kore ke u whangātu he whatapu ko pe ko osona whaki. E whawhalangangi, ko kore pe ke u liat pe mua hau ki i mai ahe. Ke makawhataha i pe pia mo e MC o i pongpongi ni i he
whakatapu kakato ko ne au whaki he hao whangani. Ka u whakamalu at pe ai. Pea tupe ke uhoko atu e ki whatungia koe ni. Ko unau he kau he pure ako, pe he ke kau whai ako. Ke urere mai ke whakahoko atu he pongpongini. Ka koe ku tuu he, ke u whai hano taritari e wheitu una, whawharangang. Pe he ke kau whawhe kotoa pe aho. Pe he ke he whawhonga e kau tau whanau. Pe kai ngā tai, ka koe whanau wako ko nau i kuna, a e wha i tau wako e tau koe ni. Pe he ke sola mahapulangi o tau kau whataha e hoa koe ni. Talangata hei e te au whai ki topo maa watu. Ka e tā ke whai atu e ki whatungi ani. Tu mua ke whakahama atu pē. Neonga i kai teu poto, neonga i kai teu iloha mea. Ka kua huwhanga atu pē he lo trerei nai haere mai mo e ki. Ke whai e ki whatungi ai pongpongi ni. Whawhalanglangi. Koe lau maria maa oni oni. O kune awhia o he poto kotoa pē. Pea neonga nā tau lava mai me he ngahi. Wheitu ke he kehe o tongani he ahoni. Whakawhetai he koe lau maria maa oni oni. O kune awhia o he ni. Ke tari le re e whawhalanglangi. Pehe ke kau whawhe pea tau kau katoa he ahoni. Pea koe tari ko ia ko huwhangai he hoa koen. Kau whamalo atu pe mua ki he wheitu una ko hui ko ho o whakakau e ki a bea koni he orisi ke whakawhainga maari ho taimi ka ke mea mai ke whakalangilangi e lava mea ko whai he whanau he aha koe ni. Pea koe mo oni koe polokalama koe ni na e whai hano whakaana wai mei mu atu. Ka kohono whakahoko re he aho ni koe e ki pē. Koe mo oni koe halaia na e puri na i kai haha mea. Whawhetai he ko sisu na e whakauri kai aha tahe lawea. Tau hao katoa mo ui he pongpongini koe ofa pē ai o tua. Pea mau whawhetai he lotu, whamalo, koe uhi koe hufia, koe whai pia mai a pia koni. O whonga aolai e mea hano katoa he pongpongini. Pea oku mau kau whataha, pia moe whanau ako, pia moe ure ako, i hono tari le rei koe i he pongpongini, ki he kātoanga, tāna ki tuunga ai api ako sangat so se fō. Pia mau whatauanga pe ki lau maare maa oni oni, kene haere mai o whakapulupulu koe, pia kene o atu hai wilahi, o atu hakaresi whiunga, whai eko ngahi whitungia ko toa pe i he tau koe ni. Mahino ka teki mautolo ai tuukunga, koe tangata whi mo e kina koe, ka i ho whakakau atu e apia koni i ho polo kalama. O ko mau fia, pia mau haka ilangi tawai, ko hui, koe mau lau he kau, pia mau kau he lau. O mau o atu, tō mua atu ai pe e mau pōpoaki whakakrismas ke wheitu una. Whatawanga pe ke e mau aho krismas fia, pia mua tau o whonu ke resi ia. I he toenga e tau koe ni. O mau ofalahi atu ka te koe, pia pehe ke kau whawhe hono kotoa, pehe ke te tau tolo hono kotoa, pe tau kau whataha i hahoni, lewa e malanga kau to au whatu. Ko tau ngoi mawhana pia vela ho tau loto he rea tari ko tau whanungoa. Pia whiunga pia mo e talau e aho, he koe aho e lau lava. Koe aho e fia, koe aho e loto whawhetai. Te tau hoka atu lewa heni, ki he ripoti no noe o mai he pure ako, ki he api ako, ki he tau koe ni. May I now take the pleasure of requesting Sinare Rea FInau, the principal of the college, to please present us with the annual report of the college. Malo soana. Our guest of honor, Your Eminence, Bishop Soane Patita Paini Cardinal Murphy. Guests and all here today. As principal of St. Joseph Business College, I am indeed honored to stand here and deliver the annual report at the end of the school year 2023 for St. Joseph Business College.
and for the counselling program known Halaki e Measi Fie Tokoni Kaungaongoi. Katoa ki Sosefo, koi kore, tuku pe mua ke umarumaru atu I he whakatapu kakato ne muaki, o ngāwe aki ke ata mai, mo taritari ki tautolu ke kamataanga o polo kalamani. Kai ata mo oku ke whakahoko atu ai ki whakatatongi anu. O kua ukore ai pe, ke hoko atu pe ai whakahoha a I he rea whakatonga. Koe uhi, ko e kumātu a, e nau toko lahi I whareni. Ko ripoti whakatau o e ako anga whakateknikare, whakabusiness ko sangatso se fo, ki he tau wafe ua fulu mātolu. Pea moi polo kalama o e ako fie tokoni kaunga o ngoi, o e counselling, a e oku iloa ko e halaki e measi. I he aho ni, I he whakaosi-osi o e konga hala whanonga whakaako koe ni, o ko lea whakataha mo Maria, he pongi-pongi ni. O ku hiwa whakawiki-wiki, mo kalanga fia-fia hokuloto, pea neke-neka hokulau Marie, he koia koe mafi-mafi, kone whai a ngahi me alahi ma aku. O kune a fio mai ki he maulalo, pea ne hā ke a kii ai vai. Ke tāpu hā hono huawha. I he kuonga o e puputuu, tai lili, I lifia mo e pōpō uri o e hala whanonga, pea pehe ke wheriuri waki ai ea. Mo e waweange whawe ngahi wheriliu aki I he mo ui, o ne kāpui a mamani kotoa, o kāwatu ho tau ki I whonuani a Tonga, pea I he tapa kehe o e mo ui, o asi pea ue si ai, a ngahi ako anga o Tongani. Na amawa usia I sangatso sefo whakafalangilangi, pea maulau monu, pea koe whakaamanaki lelei, he mau whaalele o toi, ki he pulu mana malui o Maria. Mo kole e ne hufaki, pea koe koto whakaloto lahi mo oni, ai tāsi pinga mo ui mai a Maria, ai whae ai alo o otua. Pea koe tau whae foki, ai na e whaki mai I he tumutumu o mamahi, mo e whainga taa o e hala kolosiki kāreware. Koe whetu moana ke tataki whanonga, he koe kai vai mo e tau kei, he haa sopu, mo e whainga taa o e hala whanonga. Whakawhalangang ki a te au, koe kato iena e whanonga anga, o e ako anga sangatso se fo, tālu me he kamata anga o e tau. Kai tuku mai pe mu aha whainga maari e ke I to me alalahi atu pe, e wawe pe. Koe whanau ako, pea mo e ngahi polo kalama, whakalere I hono fo'u o e whanau ako. Koe lewaro tolu, koe toko nima ngofulu mahiwa he kamata anga o e tau. Na naule sisita mo kore humai. Koe lewaro wha, koe toko whango fulu mawalu. Ka I whono ngā, na wawe au pito ai whakatoka ngai, ai holo ai whika koe ni, me he kamata anga. Aki pe ngahi uhinga whakatau taha mo ngahi uhinga whakawhamiri. Koe whiri tau ataina pe ia e mātua mo nau whanau, ke mālolo ai ako, kai hoka te whenga, I ngahi whainga maarie ki muri, ke whakalato e nau ngahi whie mau whakapaanga mo whakawawe. Ka koe ongongo lelei ange, o kou I heni whawhalangilangi, mo levolo tolu e toko whango fulu maono, levolo wha e toko tolu ngo fulu mahiwa. Pea ko mau whakapapau I eni, o ku mau ai whaongo levolo koe ni, pea o ku totonu, ke whaaki ange ai certificates na whai ai ako. O ku I heni whoki mo toko hongo fulu manima,
Ko whakapapau I mo ki nau tolu kua nau tuha mo tau. Ke whaaki ange whakailonga ako certificate wha I he counselling o halaki MRC. Koe kau whai ako mo tuu ai polo kalama. Koe polo kalama whakaata mai ko English, ko sela, ko reti o tukolo. Koe level of 5, level of tolus, na lelea FInau. Koe accounting, level of tolu mo wha, ko maata, whakawa, tokoni kia Paula tahitu o pia mo soana lao. Secretarial Studies level tolu mo wha, maata whakawa, Paula pia mo soana. Computer Studies level tolu mo wha, maris tahitu. Religious Education level of 5, ana anas. Religious Education level of tolu, Sister Helena Kival. Na ta Maria foki ai ko nga he tokon whakawhai ko ai seminario ko ha unga tupo I he level of tolu Computer Studies pia mosoana la. Ne lawai e he tokoni pule ako ene whainga ko na whakahoko I EAPI Manila o mot Filipaini. Pia koe ni kuto foki mai o hoko atu ene ngawe. Na kawat foki ki he whanki kosi I ki pe assessment course ma ai kau whai ako a sela o tukolo. Pia pehe ki he toko ua me he halaki MRC o ngo whai ako tokoni ko pensi mani mori pia mo lauman mafi. Ko toenga lewa I uporo kalama na e whaka ai aki ai fo'u tangata mo fefine kakato. Uluaki ko poro kalama whakalau marie. Na ia misa he wiki kotoa pe. Na ia mohono whai ako I o le soni religious education. Pea pehe ke ngai taimi whakamamahi mo formation. Koe ua, koe porokalama ngā ue, ako ngā ue ai whanau. Koe tau level o tolu, ko ki nau tōna na wako ngā ue mahina kakato e taha I tua he ngahi ngā ue anga. Koe level o wha, koe wiki e ono. Kakato. Na e fuk mo polo kalama mo uilelei, mo sino mo sipoti. Na mautokanga au pito ke whalere, pia koe tumutumu e whalere polo kalama ko ia na mau sipoti ai. Mo monfoti, pia mo ahapanlol. Hangi ka te au koe osianga e mi ana, pehe kau tama kaka e whamau. Na tonu ke mau e sosef. Polo kalama ngā ue fie tokoni kau ngā ongo I, pe koe polo kalama malu mo hao ai whanau, na e kei lele o hoko atu pē mo ia, I honokonga e taha, koe api kolutu I havelu loto. Koe ngahi honga ia, mai ngahi whakamalo. Koe moake o whakamalo ke wheitu una, whakawhalangilangi. Mo ho opoa te ako, ki ho o loto lelei ka ke mea mai ke whakalangilangi e kātoa ngani I he ahon. O ho o kau ngā ue o toa I tautai mana ki he tare ki ta ako mo kau ngā ue o ofisi. Ki a tu akoi mo kau ngā ue o tautai mana. I he paupau mo tu ta whaaki he taimilahi na mō whai kia ki mautolu o maulawa ai o tu toton I he ngahi taimi o whakatu pake mo ta amanekina. Taimi lahi mo whai ho mo ngawe fufu naki pe mi ho mautua. Malo mo ai whak mo ui. Ki he pure ako o aho panlolo maletina hiliate mo ene kau whai ako. Pea ki he pure ako o Monfort, Brother Jim, mo ene kau whai ako. O kua ngoi poupoua e tau kau ngawe o whingawe aki. Malo, pe whamalo atu e tau polo kalama sipoti. Whamalo atu maletina o tokoni mo kau ngawe ki he kōsi ko ia o hala ki emeasi. Pea ki he toenga o kau pure ako e ngahi ako katolika o ko atu e whakamalolo to hongamon ki he ngahi taimi ne tau whingawe aki ai. Ki he CEO o Tonga National Qualifications and Accreditation Board o Peti Pulotu, moho ka ngā we kotoa. Iho mawaiwai, mai ta kakato, na mo whaki taimi, pia tokanga I mai,
O whaka ki mautolu I he lau maarie o whengawe ak whakata, whakahino-hino, pia whakaivia ho mau vai. O atu ai whakamalo, pia kai ke mō hanga tuku, ke mō nofoa ki mui. Ke ngai ofisi ngā aue kotoa pē, whakapureanga mo I kai whakapureanga. Ke ngai ngā taimina mō tari o whakangawe iai e mau whanau a ko Tonga e nau taimi ako ngawe. O mahino au pito pia koe koloa ia e whanau, he ngai tala I whare ne mō whakainas ki nau tolu. Pia I kai ngalo ngofua he whanau, ho mō whawhana mea, pia mo tāsi pinga ho mō to'o whatongia. Maloi ofa mo tokoni. Pia ki he panke a mamani, mo polosek ai set, ai pot ngawe ako e pure anga, ki he tokoni whakapaanga, o lave monua e ngahi whamiri, o e api akoni, tau te fito ki he totongi e nau ako, pia mo ki nau tolu, kua mo hanga o tokoni, o nau lere mei motu o no fohiri I Tongatapu. Malo ai ofa mo tokoni. Ki he ofisi tala whekau o ngahi pure anga muri. Ki he ngahi whengawe aki kotoa pē, nā tau whekau aki ai, koe uhi pē, koe whanau. Malo ai tokoni. Pea ki he Friend Islands Bookshop, mo ngahi wa a tokoni kotoa pē, ko mo lave mai, o whe tokoni mai ki he ngahi pāre, o e ahoni, mo I ki mu atu pē iai, o ku atu a loto whakamalo hounga mo oni kia ki motoro. Tuka whoki mai pē ki api ako sangatsu se fo, ke whakakakato a e whakamalo. Ki he chaplaincy o e api ako Father Christopher Kaitapu. He whaki taimi o malawa ai, ke Moimoi hake ai misa Tongatapu, I he wike kotoa pē o tau o a umai ki he ahon. Malo ai whaki taimi, whaki vi. Ia soana alo lal, mo poate ako o sangatso se fo, pia kia pensi mani fifita, I laise o huafi mo PTA. Pia kia koristu tuku kotoa pē, I tongani pia mo mulina. Whamalo lahi atu ki ngai whengawe aki kotoa ko taua usia, o mātā tonu he ahoni. Hono lelei, mo ho o mo whakaivia, mo whakaai, ho tau wā ngāwe, koe uhi koe whanau. Kia lauman maafu mo hoku kau ngā whai ako. Mālo atu ki o mo ngā ue whakautu mau, mo whaiwhei lau taimi mo iwi. Nā mo ngā ue tō iwi o I kai lau kafu. O kātaki ai mama mo hopo kia. Pea I kai ke mō kumi ha mō ngongo he malae o iloa. Hange ko ho tau sangato hufanga, sangato sosefo, na mō whai fufunaki pē. Tui mo falala fuu ki he mawhe ia iwi o otua. I he ahoni o tau Lucia ki tau lang. Pea kia mele loloahi mo perenato mafua, ki nau tolu kotoa pē wha tokoni mai, ke tauhi ai api ako ai maa, pea mo ene malu o ku atu ai whakamalo. Pea kia te koe Kristina tai ki ofisi, whakamalo ki ho tatari kakai lele, ma ai api ako. Kia whaiwhekau se savieti, pensimani mori, lau manu mafi mo kawako, o fie tokoni ka ngā ongo I. O ku atu ai whakamalo lo to honga mo on. Pea koki mo tolu whanau wako ko ia, ko lelei tahaia o halaki MSC. Kia tau ma whatoko, ko matapule lahi o ako anga. Pea ki kau matapule, pea mo whanau wako hono katoa. Malo mo whiri ke mo wako he ako anga ko sangat sosefo. Ko uhi kai tuu mata maari e me iai a e mau iheni. He ko e mau iheni o ki mo tolu na a mo ulaki whekau I ke mau iheni. O uhinga lele iai pia uhinga maari.
Ne tau whanonga mai o tau ai tau lele. Pea iheni, mo iheni he ahoni, o tau lava o Sion a tau hao mai he whakapue pue, pa ko tau whanua he ahoni. Tala monu atu ki hala whanonga fo ou. Te mau whaua, me he ahoni o whai atu. O whaketoka, ai whiawhia mo merino a eiki i ngahi aho Christmas o kanga me mua, pea pehe ene ma ha merino o ha tau fo ou monu ia fo tu au whatu. O te whakamalo hen ke pule ako, he report whakawiriki ko tau whanongoa ki ai. Pau kia whakamalo lahi, kia te koe mo kau whai ako, he ngawe lahi mga lelei ko mo whisia he tau whakaako koni. Thank you very much, Principal, for the thorough report. We will now have our first item, and it is the group Tau Olunga from the Students of St. Joseph. Whaingamare koni, tau hoka te rewa ka ha Tau Olunga, whakatokolahi ai whanau ako koe mau pe tau kamatalewa hoko atu ko hinga pe koe tau taimi whamoremore. Kore ke tau paspasi mai e kau Tau Olunga.
Ko le at ke tau toi paspasi mai tau olunga ko ia ko tau kamata ake ai te me pongpong ni. Whamalo atu ki tau olunga ko ia. Te tau hoko atu lewa ki hono whoa ki o tohi whakamoni ako o e level of wha. We will now continue on with the awarding of level 4 certificates. And may I ask Utomalu Afuhia, the Deputy Director Education for Catholic Education, to please award the students' certificates. Ko le atumua ka laumanu, to kon pule ako, kini ka taki mai o whakahoko e konga koini. Guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, the following students have achieved competency in the St. Joseph Business College Certificate in Secretarial Studies, Office Administration Level 4. This certificate is a one-year program. It consists of 5 units delivered throughout semester 1 and 2. Its work experience runs for 7 weeks. Faletolu o leilaini yafu. Haalau fuli, funga vaiseva vau, uvea e sia niwa. Falaleu nofo kolomotua muhalau vave. Akata kakala ahovelo, vaini folaha. Mele vau kakala tu one maile tau sisipala whaingataa. Niwa fo'ou, tataka motonga, fata ulua, mata aho eua. Viliami kaufusi faiva. Lotofoa pangai hapai. Fatumu mupatangata. Suliana ainise unaloto kimuli ropeta feao. Nomuka tongaleleka haatou hapai. Matahau moniwa Tongatapu. Cecilia tafolosafi fita. Felemea uiha haatou haapai fasimoyafi. Malia ngatui futuna Filimone. Vaipoa niwa Tongatapu mataika vavau sila pelua haateiho. Ilaisane Kakala Latu. Taoa leimatu avavau nofotofoa. Lineti tu alau vakauta kaufusi. Folaha havelu loto nakolo Tongatapu. Viliami paletu alaui. Longoteme leimatu avavau. Aloisia Leone, haateiho lapaha. Lovely ofa afalealea lo amanu, tataka motonga veitongo. Mariana Carey Maria Losalio Lobeti, angaha eua pea. David Fuakilau Mafua, veitongo haatou pangai haapai. Mafua ayata uluaki namoa mele naite manuika, matahau malapo taunga vavau. Eniketi o kusi matakayongo, tofoa houma kerikao. Casey Rosemary Moataane, folaha veitongo lapaha.
Ahinoame Elina Mohulamu, Kolonga Niutoua Kolomotua. Meleane Hola Kialupe Onesi, Hihifo Niua Tongatapu, Kolomotua Halatui Kolofo'ou. Victoria Piula Ongosia, Falaleu Vava'u, Ha'afeva Ha'apai, Ngele Ia Nofo Kolomotua. Malia Sosefo Hepisipa Pasi, Ha'ato'u Ha'apai Momaufanga. Ma'ata Manuna Tahitua, Nomuka Fahefa Utulau. Lucila Visilia Tapueluelu, Falaleu Mohouma Kirkau. Ana Manatu Ofa Kilevenga Tawelangi, Muitoa Ha'ano Whakakai Ha'apai Nofopea. Alilia Vea Taweli, Mata Ika Vava'o Lofanga Ha'apai Malapo Nofo Tataka Motonga. Beatrice Manava Ofa Alta Mersa Taufa, Tataka Motonga Veitongo Nofo Fasmoyafi. Elisabeti Anselina Taufui, Mataika Vava'o, Holonga Halaleva Tongatapu. Taumafa Endi Toko, Longomapu Koloa Falaleu Vava'o. Elisabeti Pertwood Tukuafu, Ha'ano Ha'apai, Koloa Vava'o, Hafa Navutoka Tongatapu. Lile Tu'u Ikelenga Vai Tulia, Lei Matu Avava'o, Tongataiapa Kolomotua. Nightingale Paea Helotu Inanga, Tutone, Ta'anea Vava'o Ha'akame. Sosefina Lilime Ivein Vaya, Ha'afeva Ha'apai, Fungamisi Vava'o Ma'ufanga. Fololeni Nightingale Vaihu, Veitongo Longoteme. Siosipina Vailea, Lape Ovaka Vava'o, Houma Tongatapu. Ilaisane FInau Vave, Fotuha'a Ha'apai, Atata, Manuka, Fatai, Mosopu. Jessica Sekolotia Vea, Fuamotu, Kolonga, Nitoua, Lapaha, Mohostea. Pea Movinasi Aitrina Seilani Vetekina, Angaha Eua, Niwa Fo'o, Tu'anekwale Vava'o. Congratulations. Pamalo atu heni ki tokon puriako no whakakato whatongiako ia. Thank you very much, Mr. Deputy Director, for awarding the Level 4 certificates. We will have an item which will be given to us by the students. It's a song, You Raise Me Up. Ko hiwai pe poupou, pa mo e tau whakawhetai mo e fia, ko hi ko e tau mua o pongpongi ni, pa mo e ngahi tāpu aki ko tau inasi ai. Mau pe item ko ia, kau whai ako mo e whanau ako, pa tau kamata lewa.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, I am still waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger, its restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonders, sometimes I think I claim eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Te whakamalo hen ke hiwa whakalotolahi ko mai he whanau. Pakuai e whakamalo ka ki ngata peho mō ngau e lelei whale ako. Ka kumu tō mau e lelei mo hiwa kon ku tau whanong ki ai. We will now continue on with the certificates awarding of level 3 students. Pakua tu heni ai kore whamore kia te koe vika seniale. Patelesio Lutoviko FInau, ko ilo pe whakaaho vale ai kore o whai atu, ka ke whakamore mua o whuaki ange ai tohi whakamoni ako koe ni. Te teo mai rewa whanau ako
le volo no tolu, ako kore atu ke to kon puri ako, ke ni whakakato atu e konga koe ni. Guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, the following students have achieved competency in the St. Joseph Business College, Certificate in Secretarial Studies, Office Administration Level 3. Faila kato Kakala o tali whekau hefa malupo akau. Funga matoto tu anekivale longo mapu vavau pokotala haapai malapo. Salome kaho akolo, longo mapu vavau tala fo'ou nofo havelo. Dorothy Lucila Atuekaho, Makave, Koloa, Pangaimotu Vava'u, Nofo Ma'ufanga. Malia Uluaki Mano Helotu Falekaono, Holonga Vava'u, Mapu Hoia Te Volo, Ha'avagatolo, Nofo Siatotai. Mafi Whakahau Whangupo. Whaleloa haapai ohonua eua nofo pahu. Tā paita whatawhehi, popua Tongatapu. Lile vai fisi ipeau, whelemea haawhewa haapai, whahewa Tongatapu nofo tofoa. Vika whai ana fisi ipeau. Whelemea haawhewa haapai, whahewa Tongatapu nofo tofoa. Benedict 16 Lloyd Havili, Newcastle, Australia, Whalaleu Vava'u nofo Ma'ufanga. Serafina Pilima o Feina Meilangi i Kamanu, Noa Papu te fisi Vava'u nofo Pea. Hufanga ki monu kolo, Uvea ni wafo'ou veitongo. Wheangai moi hau Latu, taoa longo mapu holonga vava'u, nomuka nofo halano kolomotua. Baby Kylie Janine Harrison Lauhingoa, te ekiu halavi mahi la kepa nofo sopu taufa. Siosi ana lave mau, te fisi vava'u fasi moeafi nofo Ma'ufanga. Ilaisa ne lavu lavu, ka meli ne yafu vava'u. Beauty Yasmin Senara Manatu ki Cynthia Liwono. Pangai haapai, talau vava'u, niu toua Ma'ufanga. Kesaia Viola Losehina Mahe, niua Tongatapu, Australia, tufuenga kolomotua. Mele ana mei, haawhewa haapai, talau ne yafu vava'u nofo tofoa. Mele ana na pualani winita o huafi. Pokotala haapai, tala fo'ou kanokupolu. Se sika vake i whanga o tuvaka. Whanganonu hato haapai, amanaki fo'ou Ma'ufanga. Malia Pelenatita Anne Marie Pahulu, Folaha Tongatapu. Ofa ki langakali paletua, navea pangai haapai tala fo'ou. Uluaki whakaola meilangi palo, ta'anea haalaufuli fungamisi vava'u niwa nofo haalalo. Kafo atu po'oi, fasi halakausela houmakerikau mo whangaloto.
Leilani he lotu po uha. Whakakai haapai la kepa. Jennifer Cecilia Prescott, Kolonga Longolongo Tongatapu. Maata Maria Ruth Ikomoya Prenda Selu. Mataika utui vavao mua eua nofo kolofo'ou. Ana Meili o England, halamehi lo imata koula paya helotu silatolu. Alaki fonua pelehake. Elizabeth ala Ivmos sitaleki. Koulo hapai makabe vavao nofo hofoa. Kilistina ana Sofele. Olo ua feletoa vavao kanokpolu kolovai. Simila Natasha Sonasi. Folaha kanokpolu. Tolofi Taupaki. Kalaau Neyafu Homa Vavao Haateho. Tupo Tavake, Ohonua Eua, Pi o Tafahi, Paho. Moti Tohi, Aotearoa, Auckland, New Zealand, Suva, Fiji, Ngele Ia, Talafo'ou, Kolofo'ou, Fasmoyafi. Ta'ufo'ou, Lotiola, Tonga, Matafonua, Halaleva, Tokomololo. Loata moala o tai tuipulotu kata. Whangaloto, maufanga, kolomotua, nomuka haapai. Dorina Lynn Sofia Monica Tupa. Kolovai, Niwatoptapu, Folaha, Longolongo, Nofo Hala Ovave. Ofa Helotu Tupou. Ta'anea vava'u, mo unga one, whangale o unga hapai, nofo halaleva. Kilistina Vailea Vaikeli, utulei vava'u, longolongo. Kathleen Vakameilalo, Shanghai Kongchong China, Leimatu a vava'u, kolofo'ou, Fasmoyafi otungi. Hala hopo vave. Atata sapa ata eua pangai motu vava'u hateho. Vailofia vea. Ohonua eua e weiki vava'u nofo makau ngā Tongatapu. Ate he vai ko matahiva vi. Fasimoyafi, Tokomololo, Tongatapu. Lile vai fisi peau. Fele mea, haafeva haapai, whahefa Tongatapu, nofo tofoa. And we're saving the best for last. Ileina Mapuena Sapulina Fifita. Faleloa haapai. Ene io tuanek vale. Nofo longolongo Tongatapu, congratulations. Ate whakamalo mo elo taho ngai a moni vika seniale. I he whakeang e tō whakamoniako ko ia. Whamalo atu he ni laumanu ko lava e konga ko ia. This is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. Koe aha penia na toton ke pehe, pea tau koloa ia, kau whewhine mo kau tangata le volo wha, pea ko ia e whakahoko atu e katoa ki Sosefo,
Koe matapole lahi enu e api ako, halea ke tau inasi ai. To show our appreciation and gratitude for the importance and the blessings of the day, ka atoa ki Sofele, ko hingoa matapole enu e matapole lahi o sanga Sofele, takes the online blessings to give us a speech. Ka atoa ki Sofele. First of all, I would like to acknowledge the presence of Almighty God in our midst. Especially acknowledgement goes out to the esteemed guest of honor, His Eminence Soane Patita Paini Cardinal Murphy, the Bishop of the Catholic Diocese of Tonga and Niue. Distinguished guests, Principal, Deputy Principal, teachers, friends, and the most importantly, the graduates of class of 2023. It seems the goal of every ceremony is to inspire the graduate, to get them to be better they believe they can be in life. I am Taumafa and Titoko of Falaleu Neafbabau, honored and grateful to be delivered this speech as head prefects here at St. Joseph Business College. My sincere appreciation goes to God for His mercy and privilege given to me to be a head girl of this school. My appreciation will never be complete without thanking the students. To be a leader is a call to service, not to display power. It's required determination, humility, and ability to work with people. So far, there were many options, but thanks to the love, support, and encouragement of teachers and fellow students, I finally made it to the end of this academic. On behalf of Student Board, I would like to express our sincere gratitude to the guests of honor for gracing our ceremony with your present and continuous prayer and blessing upon us. On behalf of principal, teachers, from the bottom of our hearts, thank you for making sure the school running smoothly so that our education was never interrupted. We have been blessed with dedicated, loving, and honored teachers who shape our future academically and in our character. We salute you all. Thank you to all our parents and guardians for supporting us and making sure that we receive the best education we can have in order to lead the lives we desire. Your continuous assistance from home is much appreciated. Thank you to the ex-student, peers, and everybody else who has successfully brought us to the finish line of our education at St. Joseph Business College. Although we came here a challenge during day school and tried to make the best of our ability in everything we do, we made it here today and can be proud of ourselves. My fellow Year 1 student who will be here again next year, make life bearable is that it doesn't last forever. It is bearable as it ends. Time is luck, do not waste the precious time God has given you. Make it count. To the graduation class of 2023, believe in your strength and ability. St. Joseph Business College had prepared you well. The world out there is constant need to innovate ideas. Usual ideas do not fit in these days. Always think outside the box, work together with your teammate, as teamwork make the dream work. Be open to collection and let love lead your way. All the talks and counseling given to us here at school is to help us to learn more about good behaviors. May the season of joy open doors to new opportunity and pave a new path of success for you. Let us celebrate our accomplishment, cherish the small moment, and look forward to a bright future.
As Barack Obama once said, do not just get involved. Fight for the seat of the table. Better yet, fight for a seat at the head of the table. Guests of honor, and all of us who are here today, I wish you peace and hope, a Christmas and a new year full of better days of Latu. Katoa ki Sofele, ai whakamalo atu he lea, whakalotolahi, ko tau whanongoa. We now come to another item, and this will be the last item. It's a graduation song, Fili Mali. This is one of the most popular composition by Sofele Kakala, and I understand this was composed. You can hear the words and expressions of the composition were specifically meant for the students of St. Joseph's. Ko ke motol ko mo manatu ie feitu ko gue pasilika he taimini. Nei koe a kapa, nei koe a kapa siliva, a pia ko sangat Sofele nei tu kamatami ai. Pa ko tahani ngai fa ko a Sofele. Pe a ko pulia ko ahonia sinare lea na lotonga ko he taim ko ia. Pa ko ki nau tolu na nau hiwai ai taanga whaumari e koe ni a Sofele. Pa ko ia le vain te tau whanongo ke kau whewhine mo kau tangata pia mo e kōlisi i he nau hiwai mai. Malo opito. Thank
au ko hina paea he lotu. Whiwhili ki hoku amui totonu. Koe kuonga, ko whakalaka. I kai puri ia iha taha. Whakalaka he ilo whakamama. Pea moe tuunga whakaipaanga. Tui e tangata koe whia. O ku mau ia i he mamani ngingila. Hei ilo koe ia koe tika. Mohu atamai, whanu he uhinga. Ka ko au mo e ku mau vai. O ku ilelenga hota kuongani. Koe paua foki ko mea o ku sai. Ka o ku toe whakatu utamaki. Masiva oku hau. Hina lata e masiva ka oku foto fia. Hina pai a he lotu mo ui aki e totonu. Ka ke nufu a taliko he kula e a umai. Ko e hasi haku taliko hakula ko e whaalahi. Talianga vai. Tala e moa niki ai. Pea ka pau e hita mai. Pea tuku aka e toki wakai. Ko au ko hina lata he masiva. Ka oku matakanga mo fia. Ko e kua kone i kai sai. Pea ko hoku ka hau o ku telewai. Ko lele i taha ke no formali. Pea ko e nia o kuau teu ki ai. Ko hoku fotu ngā foki i kai sai. Ngali e i kai lahi hatokanga mai. Ka tau mai a o kuau kauai. Tuku pe he koe whau ai mafi. E iai pe hama te lau e te kina mai. Pe hange koe lau ai kananga. Ko vi pe mata. Kai huai anga. O hange pe foki ia. Ko kita. Therefore
ke taki I lau lau, ki he anga e tā mo ui he kāpu. Malo e lava mai ke tā wheta koni aki, a whahehe ai, si ano fualahi. Kua ke ilo I pēlahi e kusia ine, kua ui a ki he lau a whe. Malo e ngoe lahi oa e mo futai, ka toha matangi, ko whakaawhalahi. Ka kua ta ulahi mo te eki ke umari, te ke loto nai, ke ta lau ki ai. O kua lata ki ai, ka e pango he ikai, ke ta whelotoi, o ka tano whamali. Ko e tupu me I whe, aho o lau pehe, he o kua umau, ai me afua pe. O kua wilo I pau, ko e tu I koe o papu, ka o koe kai, te ulata ai au. O ku ke mo o ni pe I kai ke wilo I pe whewhe, lahi e mane ka te ke whia pe. Me a hakula ku miha o whiunga, whine motu a kita, ko lata he masiho. No foa ko e hinata e ofa ia te kita, te uta e mari o a uke pekia. Tamaiki o ko mau whoto whia, hange ne mau ha mau kololia. Io, o pehe pe hina, pa ofa ke hao he malaia. Hina! O koe mau ki whanonga, ko talatu, na a wholoa. Si, to tō mui hifo, na ke paki halo te lie. Hina, o ko ke poto pe atau lahi, ka ke o whao to koni mai. Ne whae mau ki wheki hiaki, ki ataha te ke whalala ki ai. Whewheki hiwa ane a whi, mahalo e tokoni peki hano tali. Pei wha more more, ka ke hua mai. Whainga whupi, whainga Tanga peki o tupu anga, nene tokoni a koere whaingata. Whaingata tuku atu peki ai, kene whai o tataki kua pau keke whia ai. Wape whaingata anga peki o tupu anga, nene tokoni a koere whaingata. Whaingata tuku atu peki ai, kene whai o tataki kua pau keke whia ai. Le atu ke tātou e pasipasi I mai mo ai te mko ia o te whamalo ke te konpea ko pehe ke whanau. Kange pe whawhalanglang I kau whakawhe mo mātua ngai kau ngā mea. Ko e lea mo e whau o hiwa koe ni. O kune o mai ai le soni, o kune mai ai ako naki. Kia ki tau tolu mātua tau whanau, ai si whanau. Ko hiku amanaki ke nau osi atu mehe api ako ni. Katoa ki Sofele. Whakaata mai mua ki tani ke o atu ai whakawhe mo loto maulalo ki a te koe a menani. Ka tinari pai ni mafi. Ke a whetau lalo mua o whoaki ange. E ngahi pale makehe mo e pale whakafoi le soni. Pea ke ia whetau lalo ai pe mua ke hoko atu ai pe hono whoake tohi whakamoni ako. Le volo wha ai polo kalama hala ki e mea si. Malo au pito. Before proceeding, I would like to acknowledge the donations of our PTA to sponsor these special awards. For Level 3 English, Business English, Outstanding Theory goes to Dorina Lynn Sophia Monica Tupa.
Kolowai, Niwa Tongatapu, Longolongo, Nofo Halaovave. For outstanding practicum, Caitlin Vakameilalo, Shanghai, Guangzhou, China, Leimatu Avava'u, Kolofo'ou, Fasimoeafi Otongi. Level 3 accounting. For outstanding theory, goes to Uluaki Whakaola Meilangi Palo. Ta'anea Ha'alaufuli, Hungamisi Vava'u Niua, Nofo Ha'alalo. For outstanding practicum, Meleana Mei, Ha'afeva Ha'apai, Talau Neiafu Vava'u, Nofo Tofoa Tongatapu. Level 3 Computer Studies. For outstanding theory, goes to Dorina Lynn Sophia Monica Tupa, Kolovai Niwa Tongatapu, Folaha Longolongo Nofo Halaovave. For outstanding practicum computer studies, Tolofi Kalotia Noelani Taupaki, Kalaau Popua Tongatapu, Neiafu Aloitalau Homa Vava'u Nofo Ha'ateho. Level 3 Secretary. For outstanding theory, goes to Dorina Lynn Sophia Monica Tupa, Kolovai Niwa Tongatapu, Folaha Longolongo Nofo Halaovave. For outstanding practicum, Tolofi Kalotia Noelani Taupaki, Kalaau Popua Tongatapu, Neiafu Aloitalau Homa Vava'u Nofo Ha'ateho. For level 3 work experience, outstanding theory goes to Tolofi Kalotia Noelani Taupaki, Kalaau Popua Tongatapu, Neiafu Aloitalau Homa Vava'u Nofo Ha'ateho. The outstanding practicum level 3 work experience goes to Meleana Napualani Winita Ohuafi, Kokotala Ha'apai, Kanok Polu Talafo'o Tongatapu. Religious studies. Outstanding theory goes to Ta'ufo'o Lotiola Tonga, Matafonua Halaleva Tokomololo. The outstanding practicum for religious studies goes to Benedict 16 Lloyd Havili, Newcastle, Australia, Falale Wava'u Nofo Ma'ufanga. And that completes our level 3 awards. Level 4. English level 4. The outstanding theory goes to Victoria Piula Ongosia, Falale Wava'u Ha'afeva Ha'apai Ngele'ia Nofo Kolomotua. For outstanding practicum goes to Suliana Ainise Unaloto Kimuli Ropeta Fe'ao, Nomuka Tongaleleka Ha'ato'u Ha'apai, Matahau Tongatapu Moniwa Tongatapu. Level 4 Accounting 1, Maintaining Financial Records. For outstanding theory, it goes to Siosipina Vailea, Lape Ovaka Homa Tongatapu. And allow me to acknowledge this is a voucher sponsored by the Friendly Island Bookshop. For outstanding practicum accounting 1, goes to Ilaisane FInau Vave, Fotuha'a Ha'apai, Atata Manuka Fatai Peamosopo.
Accounting to level 4, payroll. For outstanding theory, it goes to Siosipina Vailea, Lape o Waka Vava'u, Houma Tongatapu. Outstanding practicum goes to Ilaisane FInau Vave. Ko tuha aha pai atata manuka fatai sopu o tau whaahau. Ko laki mo paspasima Ilaisane. Computer Studies Level 4 for Outstanding Theory. It goes to Alilia Vea Taweli. Mataika Vava'u, Lofanga Ha'apai, Malapo, Nofo Tatakamotonga. The Outstanding Practicum goes to Victoria Piula Ongosia. Falale Vava'u, Ha'afeva Ha'apai, Ngeleia, Nofo Kolomotua. Level 4 Secretarial Studies. For Outstanding Theory, goes to Siosipina Vailea, Mei Lape, Ovaka Vava'u, Houma Tongatapu. For Outstanding Practicum, goes to Alilia Vea Taweli, Mataika Vava'u, Lofanga Ha'apai, Malapo, Nofo Tatakamotonga. Level 4 Work Experience. For Outstanding Theory, it goes to Ilaisane FInau Vave. For Tuha'a Ha'apai, Atata, Manuka, Fatai, Piamusopu. For Outstanding Practicum, it goes to Lineti to allow Vakauta Kaufusi. For Laha Haveluloto, Nakolo Tongatapu. Religious Studies, Outstanding Practicum. It goes to Akata Kakala Ahovelo, Vaini Mofolaha. For Outstanding Theory in Religious Studies, goes to Suliana Ainise Unaloto Kimuli Ropeta Feao, Nomuka Tongaleleka, Ha'ato Uhapai, Matahau Tongatapu, Niwa Toptapu. And the last award is an acknowledgement to our head prefect 2023, to Taumafa Anti Toko, Longomapu, Koloa, Falaleu, Vava'u. Thank you. Always the best for last. Ihe level 4 accounting, ke outstanding ihe practicum, o ku whakia, ke a 19 keol paia he lotu inanga tutone, from Ta'anea Vava'u, Ha'akame Tongatapu, congratulations. Tak whamolmore ko te tau hoka toi pēni ki he whake toi whamoniako ai polokalama hala ki e measi. Kamata amanaki lele I he lotu fotu, me tānea vava'u o honua e ua nofo I hango. A
polomahe haatou fotua haapai whangaloto Tongatapu. Hoko mai ki ai Pop Hitchcock tuitupou, taoa haawakatolo tofoa holonga Tongatapu. Leipua naulala vaini mo unga one maofanga uiha. Lupe Inuma Elish Malafu, Fasi Maofanga Kolonga Tongatapu. Maria Peata Siokonoa, Lapaha Kolonga Hahake Tongatapu. Max Miama, Leslie Tulia Puafisi, me hihe foniwa Tongatapu, masilamea vavau fahefa hautu. Mele si lolo misnale haato uhapai, niwa Tongatapu homa kerikao. Faifekau, Kolandisi Filiai, Tonga Mamao Mokolomai Le Ewa, Christchurch, New Zealand. Cecilina Palu, Havakatolo, Koulo Hapai, Fasimoyafi. Siakafa tau falele tau moifolau, tataka motonga pelehake no muka hapai, tu anekivale vavau, nofo halau vave Tongatapu. Simeone katoa o Famooni, Kolofo'ou, Fatumu, Makaunga Helotu, hala o Maui. Sione Moimoi Moriperi, Longo Teme, Tongatapu, Longo Mapu Vavau, Manli, Kolomotua. Sio Sifa, Lotuola Lokotui, Moungaone, Fahefa, Kolomotua. Pea Moviliami Fuka Taupaki, Maofanga Falehau ni Tongatapu, Noa Papu o Vaka Vavau. Koe kakato ia o e kau Ako i he level of 5, certificate level of 5, halaki e measi, wena ngahi tohi whakamoni ako. Mata e whakamalo ki he whakawhalanglangi, he whake e tohi whakamoni ako mo e ngahi pale make he. Katoa ki Sofele te whakangofua mai pe muau, i he loto whakapapa mooni, o kuata e whakatangini ki he amenani, ka tinari sone patita paini mafi, ke tō mua hakoloa, o katoanga whakailonga ako e ahoni. Your Eminence, allow us to humbly invite you again to bless us with a message to mark this very important occasion. Eu kore pē ke u whakaaonga pē mua e kakato e tāla whakatapu mai whakaapa e kamata anga. Ki u hao pē mua ai ke tā e whainga mahari e koeni. O atu e whamalo me lau monu me tā puaki i Hawani.
Ke kaupe whakamalo, e laumari e honga ia. Pure ako sinale lea whiao. Ka maa o kau whai ako. I whataki mai e whatongia mamafa. Tau i kunai e au sia e hoa koeni. Whanongi ho whamaa popo e tau. Nā ke kamata aki o Talanoa. Te ulau pe koe tumutumu ia. E whunga waka koeni. Ka koe koloa e lotu o ine tui. Ke tāpai ki hea usia peia e wheituona. I o au mai ke whakaos, hau whai whatongia mo kau whai ako. Ke kau ai o lawe ke ngai kup whikau kau aki. Kau ai mātua tau whanau. Ka uni ko toa mai o nau whipiki nima. I o Talanoa ki ha whewhine. Koe whiwhine koe ang tāku siasi ko tau whae. Ne ongo whahingoa e apiako koe ni korisi. Ako whakapisnis atso se fō. Ki mo ngai tangata, ka koe maani oni ko satso sefu. Ka koe kea mai e toko taha. O ku tau ki ai. Ai konga lahi e tui ne o kono awhaki. Tumu i he whakamo uina e tupo tangata. Fia Talanoa pe mo lawe ki ai. Ko tui whakata pe, mo whakak whatongia. Talanoa mo tua pe ni o kau sea ngai whakawaka e lotu. Tau te whito, ngai whakawaka o kia e nau ngahi ako anga. Ko teu tangata teu whiwhine. Ke ai kona ha kuku ki e kaha u. Ia ko te toa e tawhake taha i ho whakamao popo e tau. Nā ke Talanoa ai ke pui tua po ke ātakai o māmani o tau iai. Nā ke lawe ai ke whiriuri waki o ea. Nā ke lawe ai ke ngai whaingata whasosiare. Mo hāfua ngai te whāku whekuki ai. E neongo nā kai te ke lawe ki ai. Ka kukau ai bea e tau. Lau e toko lahi tau whamamani lahi no tolu. Talanoa ki ai e whakauhaa kou whai, ke whakaos ki ai. E kātoanga mamalu mo whawhiawhia e honga ia. E wanoa ua tolu. E uhi, e tau whanau koe ni kua manaki ke nā osi atu. Lawa i e ngahi. Tohi whamoni e nau ako. Koe wheu ia e whanonga mo ia. Koe nā uoat koe ni kiwhe. Whanau, koe māmani whaingata aine Talanoa kia o mōpure ako. O kia e ta whakmahuinga, whamore pe, ngāri whiepot. Toi amuangea he ahoni. Ano whakatūtū hangahi ako anga, whakatū mono ngā silapa. Ka tau te whito ke ngāhi ako anga siasi, o whaia e whau tangata, po ke teu tangata, po whiwhine kakato. O whaamuaki mawaki pē, ai tohi tuutuuni o silapa, o ngahi visone, ngahi palakalafi whikauaki mo mamani koe, o whakatau mua ke ai e osi ai ako, o e teu tangata mo teu whiwhine. O e rea whapapalangi ai koe context. I loa ia mala e teolosia, ai whiwhiri koe ke whinangalo e o tua, ke te whakawhela lawe i mai ki he context o e tangata i he mamani utau iai. Whanau koe winga u Talanoa, ke whehu i. Koe mamani koe te moa tu me whangi lai pepa. E kaunga i pēa e, olo kalama koe ni ke ako, whia tokoni kaunga o ngoi, halaki e mea si. E kou lau pēa e ki polo kalama koe ni hene waka o, me teu tangata teu whiwhine, ai tau whanau. Koe ātakai koe, koe mamani u tau
Ho ki ai pe o tau lolotonga i ai. Mamani o ki ai e whoirea kua ngona lahi e ngahi ako anga e ahoni. He nau siofi fo ou e ngahi polokalama ako. Ku lahi pe alu ke riunga ai whaingata aku ui koe mental health. Kua komi e ngahi ako anga lahi e ngahi whungawaka. O lotu pe peheke e ngahi ako anga. O siasi o pure anga. E ku alu ke lahi ai nunua tamaki o e mamani po ke a takai ku tau iai he ahoni. O ku iai e wheriha, ku iai e whepaki. E alu ai ki olunga ke lahi ai whakautua whakai atamai. Ku ki kai mo uile rei. Ai atamai ai ku toki me iai ai ngahi ongo mo e toonga mo ui. O ku iai whiawhia lahi ke whamalo ia. Ai polokalama koe ni ku tāku. Koe polokalama o e whia tokoni kau ngā o ngoi. Whamore mo se ni olo koe whakatonga e ke counselling. E iai pe u whakauhinga koe counselling koe whare i moe haa no whakatonga. Ka koe no uho me lau maari e mo oni koe whainga mala e koe ni o whelave i ia pia moe mo ui ai ongo ai whakakaukau me tō onga o ki nau tolo kukulukia pe mau tāma kia e ngai nunua koe ne a takai ko talanoa kia e mamani ku tau iai. Pea ku ui e whainga koe ni malo pe kia e ki kukukuku e ki polo kalamani malo e lo totoa konong kia e kau whaifikau e kulup koe ni ngai whae ina tolo e ngā ue angai pure anga whunga waka e lotu nau loto toa ke omi ke teu i ki nau tolo e tau whianga ngai ki tau tolo e alu ke lahi au pito ai whaingata o whelave mo i mouile rei ai atamai. Kua ongo i he tau ngahi ako angai mamani. Pea kua ongo kai whakalongolongo i atakai e mo ui e civil e puka society puka community. Whanau graduate. Koe uhinga e kutala noa. Koe mamani koe na te mo hopat ki ai. Malo ki certificate mo ki lai pepana. Koe whamoni ke lava mea. O tafa ake o ako, pe koe ingirisi, pe koe anga tari kakai lere ia ofisi. Ka e kula noa ia ko tonga pe, ka pau hei kai ke wana iki, e tala mea e ngai funga waka e loto, o ange koe tala teu ko whai o mopure ako. E alua tau mamani ke lo lahi, ai whepaki mo e whainga ta, e anga ano whakawhetau laki, o wheriuri waki, o ulunga me toanga whakasosiare, pia koe na kua tangi a takai. I ngau e pango pe a hatangata, pia a siri ai tau whekoki me ngai whaingataa, o wesi ai mo i le reiho tau atamai, ka koe orita ia mo i tempare whakaotua, o ni whakatupu. Whamore kulo lai pe mea ko whiwhao ake ai, nei whai pe maki talanoa mo i pure ako, o kia e ki whatongia ku tari mai. E koe iai teu whakaospe ai. Ki tala pe ka ki mautolo. Ai ki maulo totoa. O e fu whakawhalala fu ke ki certificate. Ka e tanu maki ke hoko atu. Koe hawhangi polokalama. Fou tangata pe koe formation ki a koe taine. Mo e tamasi. O kāwai e polokalama ako koe ni. O teu tangata pe mo ia mo teu whewhine. Ke whia tokoni, ke kaunga ongo, mo ngahi kulu sia whakaiongo, mo whakaiata mai, e kau peo tau whanuani, i riu ngā e pue, o e whaingata a koia. Oka pau, e kai ke tau tanumaki, ke malohi mo loloto e tui o toa. Ke kaunga e whakawhalala, ke maoni o ninko ni whakatau taru ke api ako. Ko so se fo, na e whiri make he pe maoni o ninko ni, ke tokoni ki he whewhine na kutala noa ke he kamata. Ane malu i loto toa mere, pe ko ia kutako maria, ka e lava he o tua mafi i tāniti, o whakakakano mai hono alo, pe a kamata i he ki loto whare, o e whamiri o Nasareti. Rawangi hanga e whetupu hopo whamore, whetu e fiaf, whetu bongbongi, o ngingila, ke mohoko ke whangaki mama,
Patawan ki hoko mong whangi lot whare. Koe unaki apia ko peia ke huela mai ai e whetu koe ni. Ka mou ngingila o kakato. I kai koe ngingila whakaakatemika pe whakaatamai ata ata pe. Pe ngingila o poto i ngā ue whakasekeritari. E hanga he ngingila ho tonunga koe maonioni he loloto ho tui. Ke puni ke kakato. E kapau i kai. E kai te ke kakato koe tahine mo e tamasi. O whakatau mua kia e ngahi ako anga e whakawaka e loto. Ko ha mo ui o ku kakato. E kone kakato, o ki kai ke palataha pe ki he atamai, pe whakaaka te mika. Koe paloparema nau tāno ke he kamataanga, koe vanga, pe ngā loku, o i kai ke iai, ha loki whiunga, e ta whaaki o tua, o uhinga ai e tau mua e ngahi ako anga i siasi. Tangata mo e whiwhine kakato. Ia whakawai he tui ke alo e o tua, ia kau ai e kau maani oni, na nau pue, ia lākai e halafononga e mo ui, o nau whakamoni me loto he vani, o whakaai ai ka koe moawi mamani. E toki kuna e halafononga, neongo e haa, mo e whaingata, o ka loloto a ho tui. E ngata he, kai hoko atu ai polo kalama. Mei ngalo e ki whanongono ma winga ki whanawhana mai pure ako. Aku lahi tokanga ki whakataha ku lotonga tari mai ka te au. Aneo ngoia, koe konga pe ngā whawhatongia, ka kutoa pe e ngāhi kātoanga whakpare, ka wai ngai whamāwae, whamalo ia whakaunga sia kauwhai ako, nau kei ofe ina e ngahi ako anga e whamaka i sesi, e kauai e kaunanga koe ni, o whatongia ke whamalo i. Lau manu maafu, kaunanga koe ni ane tāe hiva, e whakatutoku aki e whioianga whiwhia koe ni whanau. Lau manu maafu, tok whoki mai me Filipaini, e whae pou ki ai ko iui kone kei, whine mui ange, toi peke mano hoa. E āwerewa ki Filipaini, whae ai ne ki teu, e iui kono tare niti, ku ange o tu anki ai. E kone whoki mai, talanga fuakakatu, e kei veke ke hoko atu ene ngā ue, i loto pe whunga waka e lotu, ngahi ako anga sisi. E hiki atu lau manu maafu, ia piako ka apu fōu, hiki holo pe eni, i loto whare pe tautolu. E kōku whatongia lau manu, whamalo ke te koe. I o tokoni ki a sinare rea whia, ka maho whātokoua, i ako anga whena, koris wha business sāt so se fō. Whawhetai mo whamalo, o tare ni ti o kei tari mai mei moa, e ange pe ko ia ko ke whaana wa, ke hoko atu ke ani to e tolahi ange, e viviri ange whie mau. E ko ia ko whawhawhonga atu e tare ki tāko, te asisa tōmu ni we, whamalo ke ate koe, o tala monu e hoko atu, e te tau kei whemata ki peo pe whenga we aki, e whatawang ke hanga e o tu atu, e whakaivia koe ke la, whai ake ho tōnunga, e ngahi ako anga e whangawaka e siasi. Tala manu atu ke o whamiri, e hoko atu ai pe ai whakamuri tuku, e kau atu pe ki ati koe me toenga, o kau ngā whai ako, e pe ke whanau ako. Mātua tau i whanau, ako tutuku, tala manu, ke mo mawa Christmas whia, ka māwho ke ha tau who'ou, whonu e ngai tāpua ke ai o tua, leverewa whaha, kau tatau atu. Tau ki whalongo si pēo, mā pōpu mai, lau mārie, tau whakaukau, ki hirea nge ngahi o wau, tau whakahonga, kau whakataha e whiwhi, mo e tau whanau i a koe.
Mafu Dopta Posesu. Mafu Dopta Posesu. Mafu Dopta Posesu. Maria koe hufanga koe kakaianga hala. Sanga to so sefo. Awange ke afio ai peating motola eiki. Ito sita makau katolika mo tari mai. Awange hifo mai tapo ke to mafi. Tamai alo lau mari mani oni. Amen. Si, afedai ke to mo ki pas ke fo ya amen ni ko ya. Atu hena e whakamalo, mo e lota honga pito ke tangata e ki kātinari, ko hiko ni hanga o wao whangatuku mo e lotu tuku ai pē mo e tatau, o me ia tā puaku o e katoanga whakailonga ako o e ahoni, mo e tau whakakoloa ko e ni o wanoa ua tolu. O ko lawe i pē ko e kātinari tene me atu ko hiko ko e whakataha o kune turi e taimiki ai. Ko lava lele ia ho ta ho katoa nga whakailonga ako, whanau ako pehe ki e mātua e aho koe ni, paku atu e whakamalo me lo tohonga moni, kia te koe tangata e kātinari, he lava o e tau katoa nga he pongpongi ni. Whakamalo atu ke kau whakawheho no kotoa, I wish to express a big thank you to the invited guest for, it could be a long program, but you're sitting and stay with us for the last 2 hours. It is very encouraging. I kai ke puri e aho mono ngai whatongia, ka ko mou lava mai mātua tahu whanau, ko lava e tau katoa ngai aho koe ni. Malo e fua whatongia lelei, tau koe ni, pia tau māta tonu a hono merie, mono tāpuaki. Ko ki whakaongo atu pē, koe whaita, a tāre vai a ke whakahoko he whainga taimi pehe osi o e ni, mo i whiloaki, mo i whanau, mo i whakakahoa. O ata tala monu, mo mauha ao lerei, mo whanonga lerei pe, mo tokanga he hala, ke mo mauha aho whonta puaki. Tala monu atu, whamonu ia te whahai tau koe ni o Krismasi, ka ke tau whe hufia aki ai pe, o tau whoo o kuhanga mai, ke tau inasi he tā puaki, mo i ofa ko ia a he tae hā mai. Malo lahi, malo whau, tua ofa e ki atu. Holo se Sofele Kakala I mawhanga. Patawangi ne lere atu ke kau koristuk tol ko ia I murina pe ke tim ko ia me sene a serio no ko mai behe mai ngai pare ki tana konga pe hoki ki ana tol ko ia Nusila ka mana tol Hawaii pe ki Amerika. Mo tol ko to ai murina ngai matu a kau koristuku. Patawangi ne o te patawangi ia me he Broadcom broadcast me no. Kado pelonga lah ngai program ke ko ya ahoni ka foki le joki Winglani House ka wa batingia ha Broadcom he hoani nei se Sofele building ko filia paia ya wesa kinya ya ko tare buku fuwa me sake famo kioa ko sa Slovaka momia